Bafowethu yazi ngane zakwethu ngihlazi ngiyayibuza nje ukuthi kuyoze kube nini silalela impica badala, kuyoze kube nini sidlala abantu, kuyoze kube nini siyisizwe sase South Africa njalo silalela manga ama-politicians, kuyoze kube nini njalo kube yithina esinikeza amandla ama-politicians ukuthi asibhulishe. Ngiyazibuza nje, ngihlezi nje ngiyacabanga, ngiyazibuza ukuthi ngempela izwe lethu liphenduke laba yizwe lezikelemunqe, liphenduke laba yizwe lama drug lords, liphenduke labe yizwe le mafia. Thina sihlezi siyabuka nje singabahlali sithi ku right, yabo. Asizibuza ukuthi ama-politicians esiwavotelile iyiphi indima ayidlalile, ngoba izwe lethu lihandoviwe ama-politicians, elihandover kuma-mafia, lihandoviwe. Bonke omasipala abakhona ekufuneke ngabe bahambisa izidingo nqangi kubantu, obani abantu abacontrola bomasipala, obani ama-beneficiaries kulabo masipala, ama-gangster, imafia, igebengu, imdlwembe, ikelemunqa. Thina njengabahlali senzani? Sithule, siyalalela kuphela nje. Yilo oqala iqembu lepolitiki sigijime sekuyena, yilo okade wabakhona oselide for 30 years saphinde samlalela. Siyofika nini bafowethu lesi sikhathi sokuthi enough is enough? Sikhathele nina, sayifuni lento yenu, siyofika nini? Sizoyithatha nini ngempela i-full responsibility yokuthi thina singabahlali siwumtsinsi okuyimilela la eMzansi? Siyoyithatha nini lolo thuba? Siyothatha nini leso sikhathi ukuthi hey, njengamanje sesikhathele, kwenele, enough is enough? Njengabahlali silalela yonke imvucuza yemfucuza, siyayilalela igxishwa kuthina day by day, ifakwa ngisho ey'nganeni zethu. Kubulawe imfundo, kwabulawa iculture, kwabulawa ubuntu, kwabulawa inhlonipho, kwabulawa ipeace yabantu, kwabulawa iwill, intando yabantu has been taken. But asenzi lutho njengabahlali baseMzansi, sihlezi selokho satshelwa amanga kudala, satshelwa amanga kwanjani. Mina ungangitsheli ngepolitiki njalo, ungazeki mina, ungezi kumina ngepolitiki.